ole masa in thlir tu te chibe ka bu le vek chewa tutuma chuan hei kan muang hian somi chak chuak hianin a thu thar danglam tak mai aron soi chuak le ania hei hi mi tam takin an ngei ven ngal le hle ni chuan tutuma hian eng thu nge aron soya a thra iti zong ani chuanin comment lama khanin lo soila chuan a tha lo iti pon comment lama khani lo soi ve lenga a bigin somi chak chuak hian hei social media kaltlang hian ama ril ru om hi huai tak mai hianin lau nei mi lo hen aron soi chuak piap ani hei tunlai chawa phe chuan video hi aron nei jing hle mai ne chu tutuma athuron soi hi uluk tak khan lo ngai thale la enge ingai dan I mu dan dik tak kha comment lama khan lo soila abik takin hei somi chak chuak hi aron tong du bi ti tok pon omani entinan miss lo than to po fulo tam tak te pon lom to ani mai theya mora chu a huisen bi kan ti don nge ni eng po ni se lo ngai thapot te le ti pai vek ule video toy te rin siam no ka dua thil ngai poi mo chin khat te karon share zoi don ani ama sapera chuan zo na karon zo du chewa khuvela kan ron pian tirin enge kan ma mo masak ber no sen piang hik kan ni in ei tur ani em poisa ani em enge kan ma mo masak ber poisa thok chuak tur piang kan ni em le khazir tur piang kan ni em kan tam chung re lo te a nat na le shop na tam tak tuara thile mai tur kan ni em khang zo na te kha in ngai to na ka ti khan video in en pa khan lo in zot ula enge in chan na nei te nang ma ni chawa khan pong ula ke ma a ka chan na nei te karon share do na ni mishing te hi mammal anga piang zinga chuan underdeveloped bear te zinga mi kan ni a giraffe te zebra te Discovery Channel a apuin no ane la in muto em an rod pianga minute rail out nuwa an dinga an tlan thengal cho zong turin an nu te an zui thengal ani mishing te chu ani na taka chuan birth canal la fully developed akan pian don chuan kan ling lawa chu ma chuan fully developed lawin kan piang ani kan rod pian chuain ani na taka chuan ngai sakna kan mamo em a mishing no te luka ngai sakna mamo an lo mai the ngai sakna kan mamo em ani no sen piang lim kan ni laya kan mamo ber chu mangai na ani kan nu ten min mangai lo se kan dam chuak thei don lo kan mamo dang zong ti salum na te nu te tui te ei tur te khatiang zong kan nei thei nan khan min mangai tu kan ne angai ani kan nu te po in min mangai awangin kan dam khu chwa theina tur kan mamo zong min pe a no sen kan ni laya kan nu te na min mangai na le kan in kara in po ton na in mangai na o mawangin kan rundam chuaka mishing puiting kan run ni chuak chau chin ani kan thil mamo ber kan kor ni kan chungril taka kan thil mamo ngoi midang te ne na in zom na in po na thuk tak emotional connection closeness in mangai ton na kan nei lo hian ke mania hian effect tam taka nei ani tulaya chuan mi tu ma ka mamo lo ke ma in tho chwa ka nei chuan mi te nei a po ko du lo tia hyper independence culture hi ana sa em a ma se han ngai to chiang ila hausak na te lekha thiam na te khovel changkan na te hi kan mamo per ni se ri runat na kan nei te kan ta na mi poimo thi na a emo kan chan te ngai zong in chen ti mai a po ri runat na kan to in cho te kan ei thei lo chin taksa hliam nei mi a lo pon taksa zong chi om khopin kan ri runat na in min ngong chin ani thin lung dam na hi kan mamo ber te zinga mi ni lo se hetiang kan experience mai lawang ma se midang te ne na in po na cha nei apoi mo sia hi kan in shil tam tok lova midang te ne na in po na cha siam dan po kan she mumal to lawa
internet age kan chuan kai to nuwa pe chuan social media achang te kan mobile phone achang te khuve mun sang ami te mun la zo ka mi te nen mana ai chuan india po theina achang kang to zo ka konga ol sam to zo ka ma se chungri la in po na siam dan tak hi kan shalom lawani loneliness epidemic atheng ti in news a dar choi ringa article tam tak mu tura oma abik takin mi pa te zinga loneliness epidemic atheng na sa suicide rate po asang le kan sha intiklai po in me cha ti ai mi pa suicide rate asang chin hemi wangyan mi pa te hi khongai na po kang nga lutuka ma se kan chin fel sak theilawani he an kho har na hi kum tam tak khovel pum hwa pin me chia ten obbe na an tuar to a KD generation ma dei to achangin me chia te hlut na anya ema tun na ya radical feminism awangin me chia ten zalen na anron sol chuak chho na sa a mi pa te ne tu na gender war a thleng na sa ema khovel pum hwa pin Mizoram a hen ingtin nge a effect ve chia ka shelawa Mizoram hi chu kan da traditional me chia te po atam zo ke chu khang singa khan ka tel lota ka traditional lota in sia nga kan conventional ma se tuna po Mizoram chunga nge po ka kumrol pui te le ke ai upadeu te ke ai no pangdeu te po nu pui pasal nei chungchanga har satna antok na sa ka sia relationship chungchanga shim hian har satna a personal level ang point tok tam takan ti ka sia ni hi in po na cha siam dan kan thiam lo wangania me chia te mo phurna a da chari areng to lo mi pa te po in hi anron zir thiam bi angai don inron zir thiam bi angai don a real zokin midang te na in po na ngit siam dan hi a community angin anam angin aram pumpui angin apoi mo zia kan acknowledge kan inzir tir ton lo chuan kan mahuna thim don khop me in ngai poi mo ton na in po na thuk zo kan nei chuan nat na in thlen kan siam ma se chu tiang chu ani lo tiro mani in chung khur nge ya po kut in thak shelo na te nat na in thlen ton shelo na te atam ema mi te hian in tin nge ol sam dewin mi te na tur lion mu an na an thlen chak thei kan ti chuan mi dang te ne na in po na tak an nei lo wang ani an feel thei lo an nei the ni ti poi an ring to lo mangai no ring lo tam tak te hian nom to tun lai kho vela chuan chu wang chuan in natna kan in thlen ton shiom na kan in siam sak ton zong ti re kan tu mani chuan a solution poi mo berle ma kan lak tlan theina masaber chu in po ton na ngit zok siam kan ziri ani in clear shan na in chen shan na in en shan na ngai dana wangte me le lan dana wangte in chena awangte in en shan na chi sang atam me hausa le re the in karate in musit na hetiang ang te hi swal le cha in kar in clear shan na te hi kan ti bo lo chuan indika ma in po na tak kan nei thei don lo kan kor nit kan pian tira changa kan mamo per chu in po ton na he ani midang te ne na in po na he ani tu ma ni chawa renga lim te wa tak the nom lo mi chen khat ke ma po ka ni thawa ma ni nuam ti mi ka nia ka mi ngai na jong tak te bula lo chuan nuam ka ti tak lawa chian chiam po har sa ka ti tiang mishing introverted tak loner types kan ti te hi ani na taka chuan he tiang anga mania hun rei tak anin khung bo theina chan chu an environment an chan len na in
azir lo wang ani midang te bula an hian an him do na criticism emo nol na emo an tong don lawani ti sha selang chuan midang te bula po an du velu to an mani chaw reng an du big reng lo tribe ang chin kan ni a vo India kan community siam kan khotlang siam nen hi chuan kan dan tur tribal community ne chuan a in thlau khop me a personal level ang le a collective level ang pon in po na tak kan nei to hlom lo ni le kha thiam pe po apoi moa sum tho chwa te po apoi moa zir ne sang jok ni te po apoi moa ma se midang te ne na in po na cha siam lava ko har takanum tur kan ni lawani sumi te chu karon share dua ke mai na ka personal belief ania in pom zong ani ni velo chu ka shelawa ngai da nang dei te po in lo pu theya video danga kanin mu le thwai don ya o tuna somi chak chuak ina thuron sei tam tak kha uluk takai lo ngai thani chuan ngai dan nangma khan pom dan le pom dan tok kha inei ngai ka ringa ne chu comment la ma khan lo soi vele la a try ti nge a offer ani hen chu ka te na nei ti po khanin comment la ma khan lo soi shrim don ya